Maburaine ma thigũkũ kaunti cia gĩcũa-inĩ ikoragwo irĩ kĩgucĩrĩrio kĩnene kũrĩ atarii kuma nja wa bũrũri ona gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ kumana na ũgemu ũrĩa ũkoragwo ũhumbĩte riri kaunti ici, thirikari nene ĩtuĩte matua ma kũmatia ndũgũ sekta-inĩ iria ikinyanagĩria mĩago ĩno na njĩra ya kũgĩa na gĩikaro na magavana 6 kuma gĩcũa-inĩ. Minister wa Ũgendi Dr. Alfred Mutua mũtaratara-inĩ wa kũmatia ndũgũ ĩno acemanĩtie na magavana Abdul Somad kuma Mombasa, Isa Timami wa Lamu, Gideon Mung'aro wa Kilifi na Fatuma Achani wa Kwale, othe makĩitũrũra. Tuangalie hapa Mombasa vile tutajenga barabara na mataa kila mahali. Tuangalie upande wa Lamu, shipping area, docking area ya hizi cruise ship, ikifika kuna mahali watalii wanatoka wanafanya kazi. Kwa hiyo nataka kushirikiana tufanye kazi pamoja ndio tuweze kuinua utalii. Gavana Isa Timami ugete no nginyagia thirikari robo ya mathina ma kũũra gwa thitima. Lamu ni na kisiwa kinachoitwa Manda ambako tuna airport, na hicho kisiwa ina nafasi kubwa ya wawekezaji haswa kwa upande wa utalii kuja pale, lakini kwa sababu hakuna umeme imekuwa ni shida. Na vile vile mwezi jana kwa mara ya kwanza tumepata cruise ship ambayo ilikuja kule Lamu, lakini kwa bahati mbaya hata wale watalii kuteremka ilikuwa ni shida. Ona gũtuĩka mĩkawa ĩrĩa ĩramatagwo nĩ thirikari no ĩthiĩte ona mbere kwamũkĩra agendi ona ũtungata wa kĩmbeca kuma kũrĩ thirikari nene, magavana aya marauga gĩcunjĩ kĩa igoti rĩa kaunti ona kĩo gĩbatiĩ kĩambatĩrio. Kwa tunazidi kuiomba serikali iweze kufikiria tena na kuweza kuweka wazi mambo ya open skies. Haya mambo yote ambayo kwamba tunayoyafanya yatakuwa hayana faida yoyote ikiwa watalii wenyewe watakuwa na shida ya kuweza kuingia katika Kenya. Mwena-inĩ wake gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro arendekithia kũgacĩrithio gwa kĩharo kĩa ndege kĩa Malindi na oho akoria rũhonge rwa nyamũ cia gĩthaka KWS rũrire nyamũ iria ciagithagia aikari ona agendi thayũ. Swala ambalo tumelipigia debe sana kupanua uwanja wa ndege wa Malindi ili tuweze kupata watalii moja kwa moja kutoka nje. Vile vile yale yameongea gavana Achani. Tabu kubwa pia ya Kilifi ni mambo ya matatizo ya wanyama pori ambayo tunapakana na mpaka wa mbuga ya Tsavo. Gũkĩrĩ ũguo mũhatĩkano gĩcukĩro-inĩ kĩa Likoni no kũgwetetwo gĩikaro-inĩ gĩkĩ, gavana Fatuma Achani akĩũria thirikari yongerere feri, akiuga mathaa maingĩ nĩ moraga kumana na gwĩkũrũria kwa motungata. Kaunti tumewekeza pesa ya kutengeneza Kwale Heritage and Convention Center, lakini pesa ile kwa sababu haitotosha kila kitu, tumekubaliana na waziri pia ataweza kuongezea pale ili tuweze kutengeneza mahali ambapo utalii na conferencing na kila kitu inaweza kupatikana ndani ya Kwale kwa urahisi. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.